ziheshimiwe, ibada ziheshimiwe, ibada ziheshimiwe, ibada za Mwenyezi Mungu, ibada ziheshimiwe, ibada ziheshimiwe, ibada ziheshimiwe, ibada za Mwenyezi Mungu, ibada ziheshimiwe, ibada ziheshimiwe, ibada ziheshimiwe, ibada za Mwenyezi Mungu. Vitu tunavyofanya ni vya dunia bali sio vya Mungu. Unatoka kanisani vizuri, umeimba vizuri, unahubiri vizuri, unafundisha vizuri, unaimba kwaya vizuri, unasoma neno vizuri, unaomba ni vya dunia. Hivi kwa nini hatumuheshimu Mungu? Hivi kwa nini hatuna nidhamu kwa Mungu? Yani Mungu anasikitika kwa hivi vitu tunavyovifanya. Shetani wanampa nizamu, wanampa heshima, wanampa furaha. Ndiyo maana shetani kawabariki, kawapa pesa, kawapa majumba, kawapa dhahabu, kawapa umaarufu wote duniani. Ndiyo maana mnawaona, lakini wao hawana ubaili. Wakiambiwa kutoa sadaka wanatoa kwa moyo wote. Ndiyo maana shetani anafurahi, kila siku kuzimu wanafurahi.
havipo kabisa, havimpendezi Mungu, havimpendezi Mungu. Watumishi wa Mungu tunawasalau, watumishi wa Mungu tunawatukana.